Welcome back to the show. So bersama saya host anda hari ini iaitu Biharis dalam rancangan Jom Minum Bersama atau lebih dikenali JMB. Dan hari ini kita nak sembang pasal topik yang tidak asing lah bagi semua property owner, strata building and honestly every investor. Iaitu reality property management di Malaysia. Now most people nampak yang surface je, nampak guide at the entrance, cleaner tengah mop, lift berfungsi ataupun rosak. Tapi, apa sebenarnya yang jadi behind the scene? Jadi hari ini saya ada seorang professional property manager yang hari-hari berdepan dengan realiti bangunan ni. Iaitu Encik PMGR Nevis Kumar, pengarah urusan syarikat Benchmark Property Management Sendirian Berhad. Thank you for joining us. Hi, Biha. How are you? Hi. I'm good, thank you. All right, okay. So, just let me to do some short introduction. My name is PMGR Nevish Kumar, and I'm the Managing Director of Benchmark Property Management Sdn Bhd. Saya mempunyai pengalaman lebih kurang dalam 15 tahun dalam bidang pengurusan hartanah ini, dan syarikat Benchmark juga berdaftar dengan Board of Valuers, and we are also a registered company with the CIDB with the evaluation of G4 category, and also we are registered also with Ministry of Finance, and we are also a registered body with this Malaysian Facility Management Association. Yes, macam Nabiha beritahu tadi, memang betul reality menghadapi resident. Hari-hari memang we are facing a lot of troubles lah, you know. I would not say from our side, mungkin daripada segi penglihatan kita mungkin is more towards trouble. Tetapi tugas dan tanggungjawab sebagai seorang pengurus hartanah ni, it is more towards giving solution. You know, jadi penyelesaian masalah, sebab hari-hari kita akan ada masalah. Betul? Jadi tugas kita adalah untuk memberi solusi. Itulah bidang kami dalam pengurusan hartanah. See, bukan calang-calang tau. So as a starting point lah, Sir Nevish, I think ramai orang yang salah faham apa sebenarnya kerja property management ni. So from your experience, apa yang public selalu get wrong pasal job scope from your side? Okay. Apabila cakap pengurusan hartanah management, orang kata dah datang orang nak kutip maintenance fee. Oh ya. Tahu je dia orang nak kutip maintenance fee kan. Tak ada. Actually, it is one of our job scope. Of course, maintenance fee ni adalah sangat penting untuk sebuah bangunan, sebab tanpa duit kita tak boleh buat apa-apa. Betul? Nothing can be done without money. Betul. Everything we need money. So, in order for us to maintain bangunan tersebut, tugas utama seseorang pengurus bangunan ataupun pengurus hartanah, ataupun lebih kali kita panggil management office, adalah tugas dia adalah untuk mengutip maintenance fees. Sebab dia telah termaktub di dalam akta. Jadi setiap pembeli rumah berstrata ni, mereka perlulah menjalankan tanggungjawab untuk membayar maintenance fee dan juga sinking fund. Dua funds ni adalah sangat-sangat penting. Sebab tanpa duit yang diberikan oleh residen, kita tak boleh nak buat servis. Yes, betul. Kita tak boleh nak maintain bangunan tersebut dengan tiadanya collection. Jadi setiap bulan kita akan pergi dan minta all the residents to pay their maintenance fees and sinking fund mereka accordingly. So that is our first challenging role sebagai seorang property manager. So that is number one. Number two is, of course, with this all the collection, apa yang kita akan perlu buat adalah kita akan maintain bangunan tersebut. Apakah jenis-jenis maintenance yang ada? Ataupun I would say apakah jenis-jenis expenses? The main one macam electricity, water charges, you know, common area maintenance. Ada banyak maintenance yang perlu kita lakukan. Macam contohnya repair pumps, you know, repair lifts. So semua ni perlukan duit. Betul? So jadi sebab tu tugas dan tanggungjawab sebagai seorang property manager ni
Asyik-asyik kita akan panggil, bayar duit, bayar duit, bayar duit kan. Sebab tanpa duit ni kita tak boleh nak jalankan operasi kita. Dan selagi itu, tugas kita hanya bukan berhenti di situ saja. Kita juga adalah seorang syarikat ataupun sebuah syarikat yang memberikan advice kepada committee members, kita panggil pada joint management body ataupun management corporation. Alright, kita bagi mereka advice macam kita buat perancangan bajet tahunan. So, jadi 1 tahun berapakah duit yang kita perlukan untuk manage bangunan ini. Daripada situ baru kita akan derive duit yang owner-owner bayar ni cukup ke tak cukup. Jadi kalau tak, sebab JMB dengan MC ni kita bukan buat bisnes. We are not a money making organisation. Itu para resident kena faham tu. That's very important. Semua banyak orang ingat kondo ni ada duit banyak lah. Kita boleh buat macam-macam, kita boleh buat. Tak ada. That is not the situation. Sesiapa yang duduk sebagai JMB members ataupun MC members, mereka tahulah apa hakikatnya berlaku. So every time is all about maintenance. So jadi sebab tu setiap tahun kita akan prepare bajet tahunan. It's one of our job scope. And then kedua juga, kita ada banyak vendor-vendor yang yang memberikan servis. Macam contohnya security, cleaners, pest control, swimming pool. So mereka ni semua akan kena ada kontrak dengan kita. Jadi it's very important kita juga monitor diorang punya KPI. So kita akan make sure adakah mereka melakukan tugas dan tanggungjawab mereka mengikut pada kontrak yang telah diberikan kepada pihak management. Sebab apabila kita menggunakan duit public ataupun resident punya duit, we have to make sure that the place is maintained well. And that is not fair lah. Kalau saya sebagai owner, saya bayar maintenance fee, tengok swimming pool tak well maintained, kotor, I'm surely I will feel not fair. So di sini peranan MO akan dijalankan. MO ini peranan mereka. So they have to make sure all the vendors ni achieve diorang punya KPI accordingly. So this is one of our job scope. Kedua juga, kita ni property management ni ataupun JMB MC ni termaktub di bawah pengurusan Strata 757 ataupun dalam bahasa Inggeris kita akan bagi tahu Strata Management Act 757. Now we are not running a show without anything. Kita ni termaktub di dalam undang-undang. Ada akta dia tersendiri. So jadi we have SOP, we have guidelines to be follow. Contoh I nak bagi. Kalau nak bagi tahu satu buku tu akan satu hari kita akan duduk bincang. Contoh I will give you few example. Macam contoh pertama. Kalau kita nak panggil or we want to call for a JMB meeting, selalunya kita kena bagi 7 hari notice. Itu adalah termaktub di dalam akta. Alright? Macam kedua, kalau kita nak buat AGM, kita panggil annual general meeting, mana kita panggil semua resident datang, explain banyak. Untuk kita nak lakukan sesebuah AGM, kita kena bagi mereka selewat-lewatnya 21 hari notis ataupun 14 hari notis. Depend on, kalau ada special resolution, dia kena bagi 21 hari. Kalau ada 14 hari, kalau tak ada special resolution, it goes to the 14 days. So benda-benda macam ni is all termaktub dalam akta. So jadi sebab itulah kami sebagai seorang pengurus hartanah, mewakili syarikat, kita punya tugas adalah untuk bagi advice. We provide this advice supaya komiti-komiti ataupun pihak-pihak JNB yang duduk sebagai ahli ketentuan kuartal ni, mereka tidak berdepan dengan sebarang jenis acquisition. Sebab it's all under law. So resident boleh sue mereka. So this is where we come in as a property manager and we come and we protect. Di samping kita membantu mereka untuk menjalankan operasi seharian. So this is serba sedikit tentang law and regulation lah. And also kita boleh banyak cakap macam safety, kita pakai lift, for example. So we have to make sure lift tu diselenggara oleh penjaga lift, lift competent company. Dan kedua, kita kena make sure dia ada lift tu kena ambil lesen JKKP.
Kena buat renewal every year. So benda-benda ni semua we have to look into it. So you tengok scope dia sangat-sangat besar. A very huge scope. So that is where kita punya importance sebagai property management ni juga sangat penting. Sebab apabila kita buat budget, di situ juga kita ada cost controlling. Kita akan tengok. Because now everything dah naik. It is not like those days. You know, sekarang RM50 ni jadi macam 50 sen dah. Yeah, betul. Sebelum every morning kita nak start kereta, RM100 must be in the wallet. The moment kita step keluar dari rumah je dah keluar. Yeah. So jadi every year the price is increasing, right? So jadi kita juga memainkan peranan untuk control cost controlling and everything lah. So this is serba sedikit tentang kita punya job scope sebagai seorang pengurus hartanah lah. Jadi kalau nak lebih lanjut, nak tahu pasal benchmark, pasal saya, what are the service, mungkin owner boleh contact kita directly lah. Alright. Alright, thank you. So itu yang menarik tu sebab selalunya owner ingat property manager ni macam Senavis cakap kutip maintenance fee, bayar bil elektrik, bil air macam tu je. Tapi bila kita dengar ni is actually far more strategic than that. Betul. So jadi saya pun nak tambah sedikit lah sebab tadi I cakap pasal maintenance. Yes. So apabila kita nak buat cost controlling, right, kita kena make sure kita lakukan maintenance ni secara berkala ataupun kita mention this preventive maintenance. Contoh, saya bagi satu situasi. Kita ada install satu pump baru. Okay, tugas pump tersebut adalah untuk pump air. Contoh untuk fountain, water fountain, alright. So jadi tugas dia adalah untuk membuat kerja untuk menaikkan air ke atas. Jadi setiap hari pump tu akan berjalan. Betul. Alright. Bila setiap hari berjalan, kita juga perlu buat maintenance. Betul. At least 3 months once. You know, buka pump tersebut, tengok ada grease, dah buat grease. Sama lah macam kita buat kereta. Okay. Kita bila kita servis kereta kan. So kenapa kita servis kereta? Sebab kita nak kereta tu tahan lagi lama. So jadi, macam mana kita buat cost controlling beginilah. Preventive maintenance sangat penting. So jadi bila kita repair pump every 3 months, daripada jangka hayat pump tu, for example lah, maybe 5 years. Jadi daripada kita membuat preventive maintenance tersebut, mungkin we can prolong dia punya jangka hayat dia maybe to 10 years. We wouldn't know. It's how you manage, it's how you maintain and keep the equipment accordingly lah. So this is what I want to talk a bit on the maintenance. Yeah. Well, I think itu adalah betul sebab macam kalau pemahaman as orang awam macam saya lah, kita mestilah prevent tu maksudnya sebab kita nak jaga dia and prevent dia rosak cepat. Prevent kita keluar duit banyak ya guys. So I think job scope diorang ni sangat luas ya, sangatlah orang kata more strategic and sangat broad. Tapi bukan sekadar kutip fee, bayar bil semua tu, okay? Okay, macam yang kita dengar tadi, banyak juga kita kupaskan dan sentuh isu maintenance. Yeah. Jadi I rasa macam nak sentuh sikit lah yang which is I rasa benda ni adalah sensitif, I think. So maintenance fees. Kat Malaysia ni kita selalu dengar yang resident complain, kenapa mahal sangat? But at the same time, kita pun dengar juga pihak building ataupun property manager sendiri akan cakap yang mereka pun hadapi masalah duit tak cukup. Dia orang pun struggle juga. So from your perspective, apa yang you rasa cabaran kewangan paling besar yang building akan hadapi ataupun sedang hadapi? This is a very interesting question lah. Cabaran yang paling utama yang kita hadapi adalah tunggakan. Defaulters. Sebab apa? Daripada contohlah 100 unit owner, just imagine 50% saja bayar. How are we going to go forward? I'm not blaming. There might be a lot of other, mungkin ada banyak sebab di belakang mereka. Tapi saya faham sekarang ekonomi tak baik, Tapi when we look into the actual situation, alright, it is cabaran kita adalah for us to collect back the defaulter. The default payment, tunggakan itu adalah the first thing. Sebab
that if I can see a percentage, right? About 50 to 60% nanti yang bayar. Jadi the balance 40% tu, we have to struggle. Jadi kita kena roll duit itu. Kadang-kadang certain yang development yang mana kita boleh roll. Certain development memang cukup makan je. So how to go about? So this is our first challenge. So for this particular issue, I would always kita ni sebagai property manager ni, kita bukannya tak ada belas kasihan. We are not a very cruel person, So that's why yang mana ada owner-owner yang ada tunggakan, selalunya kita akan hantar mereka notice, First reminder, second reminder. Kita bagi reminder ketiga, So lepas tu kita akan suruh mereka datang ke management office. Okay. Lepas tu bincang dengan kami. Macam mana, how you can settle, the payment. Sebab I faham kadang-kadang ada owner yang tunggakannya sampai RM5,000, RM6,000, RM10,000. Big amount. So a big amount. So it is impossible for a moderate income category to pay that particular default amount tu secara sekaligus. So jadi kita akan berbincang, okay, on a monthly basis. Target payment berapa you boleh bayar. How much can come out, how much can fork out. Lepas tu bayarlah yang mana tunggakan sekali dengan yang currentnya. So at least at the period of time, when you look back, you dah habiskan yang tunggakan. Ini is a good owner. I would say this is how, okay, we know there's a problem, but how to come out with the solution. So bila kita bagi solution, ada setengah owner yang mereka memang betul-betul committed. They want to settle. Tapi ada setengah owner yang mana they langsung tak, they don't show the commitment. So jadi benda-benda ni akan kita membuat kita go to the next stage. Di mana kita bawa mereka pergi ke tribunal, kita block access card mereka, kita pamerkan nama mereka dekat common area, which is kita pun tak suka. Sebagai seorang pengurus hartanah, we don't like. As an individual lah, when we talk about individual, kita ni sendiri, saya pun tak suka kalau orang buat macam ni. Tapi nak buat macam mana? What can we do? We have no other choice. Yang mana kita boleh lakukan secara budi bicara, kita buat. Tapi kalau tak boleh, we have to go according to the law lah. Dan banyak juga unit-unit yang disebabkan oleh tunggakan ni, default ni, yang juga dilelong, disita, oleh pihak PBT macam COB, Commissioner of Buildings, and then juga tribunal, ada yang kita bawa sampai pergi ke court, So this is our first challenge of kita punya day-to-day operation. Kedua, kos operasi dah meningkat. Maintenance operation fee has been increased. As I mentioned previously, gaji minimum dah naik. Maintenance charges untuk, for example, minimum wage salary untuk workers dah naik. And then contract value dah naik. So service untuk lift pun dah naik. So semua benda dah naik. So we have no choice. These are some of the challenges. If I mention, nombor satu adalah tunggakan. Kedua adalah kos operasi. Ketiga, apa yang kita tengok adalah sinking fund. Sebab untuk pengetahuan para penonton, kita ada dua jenis kutipan. Satu adalah maintenance fund. Satu lagi adalah sinking fund. Maintenance fund adalah sebuah bayaran yang you akan buat lump sum. Untuk contoh, macam certain development, you have to pay like, dia ada share unit calculation. Berdasarkan share unit calculation, every month you akan derive dengan satu amount maintenance fee. Macam contohnya, unit you kena perlu bayar RM200. That is your maintenance fee. Tetapi 10% daripada 200 ni, it will go to the sinking fund. Sinking fund ni, dia akan pakai this budget untuk buat major refurbishment ataupun repair. Contohnya macam nak cat bangunan, nak repair major pipe, tukar pipe ni. So, it will go to a major repair. So, these are the two types of funds yang kita perlu ada. So, kadang-kadang sinking fund dalam account tak cukup. Kalau tak cukup,
how to do repair. Maintenance fee ni kita buat untuk repair-repair yang tidak melebihi had had procurement dia. Dia ada procurement value juga. So jadi bila sinking fund tak cukup, bangunan nampak lama, uzur, untuk nak you want to make look good, you need to repair. Nak repair bangunan bukannya puluh ribu, bukan ratus ribu, boleh secah juta. So how to go about? So bila sinking fund tak mencukupi, can you see the penyebab utama dia? Penyebab utama dia adalah defaulters. Kalaulah payment 100% kita receive, tak ada tunggakan, we have no issue on the cost operasi, operation cost. Sebab dah boleh cover. Faham tak? So dah boleh cover. Bila kita cost operasi kita dah cover, then our day-to-day operation is covered. Macam sinking fund, cukup. Sampai masa, okay, dah 10 tahun, bangunan kita perlu cat, okay, kita cat. Kita buat repair baru. About most of the building, I said, they're doing a very good job. Para MC, JMB, mereka buat proper planning. Mana-mana JMB ataupun management office MC, yang mereka buat proper planning on the financial status, they're good. Tak ada masalah. Every month, kita just... Tapi, mana-mana pun adalah orang tak bayar kan. So we cannot control on that. Lepas tu, as I say, perancangan, kurang perancangan yang dilakukan. Ini adalah satu cabaran, untuk financial ni. Sebab when you don't do a proper planning, macam contoh, first 3 years kita nak buat apa, second 3 years kita nak buat apa. Because kita perlu tahu budget. Macam kita dah, like we are running a family kan. Every month kita tahu apa kita punya commitment. Monthly commitment berapa. Kalau contoh monthly commitment kita sebulan kena ada 5,000. Gaji kita 10,000. I'm talking in a layman terms supaya penonton faham. Contoh kita punya gaji 10,000. Komitmen bulanan kita ada 5,000. So kita bayar komitmen bulanan, settle. Kita ada 5,000 dalam tangan kita. Daripada situ baru kita akan tengok. Okay, untuk bercuti kita nak jimat berapa persen. Untuk savings kita nak jimat berapa persen. Kalau contohnya gaji 10,000 tapi komitmen 9,000. At least ni ada masih ada lagi 1,000 untuk kita nak roll. Kalau contoh gaji 10,000, komitmen 10,000. Macam mana? Akan tenggelam lah. Betul tak? So this is why saya say perancangan ni sangat-sangat penting. Sebab tu komunikasi di antara pihak management dengan pihak komiti ni sangat-sangat penting. When there is no proper communication, di situlah starting all the problems. So secara kesimpulan, apa yang saya boleh maktubkan dalam untuk financial part ni, kita perlu kawalkan tunggakan kita. Lakukan MO is of course. MO dengan JMB dengan komiti ni kena lakukan tugas ni. MO daripada part MO mereka akan call, akan hantar notis apa-apa. Tapi kita contoh committee member. Contohlah you as a committee member. Kita we are staying in the same place. Maybe you are staying dekat level 6, saya level 4. I boleh lah pergi jumpa you. Miss Nabiha, kenapa you ada tunggakan kan? So kita build the PR, the relationship. Mungkin daripada cara saya cakap, betul juga apa yang Mr. Nabish katakan, kita perlu bayar lah. At least kita bayar lah something. Kalau I dah ada tunggakan, at least I bayar. Sebulan 300 ke sebulan. At least ada commitment. So this is why I say relationship tu sangat penting. Untuk secara kesimpulan lah. So jadi untuk financial part ni, I akan bagi tahu both parties kena mainkan peranan. So that's all on the financial part lah. Okay. Macam yang Mr. Nabish cakap yang pasal isu tunggakan. So kita dengar macam-macam cara yang pihak Mr. Nabish cuba buat. But how korang handle chronic defaulters yang sampai you guys must have the bayaran tunggakan tu? Okay. I would say chronic defaulters. Ini adalah tadi I bagi tahu defaulter yang mana bagi komitmen. Yes. Chronic ni adalah defaulter yang memang Tak bagi komitmen lah. kalau your hospital kata ada separa, ada critical lah. Ni critical. Critical ni kita kena handle mereka secara critical juga. Macam mana kita handle mereka?
Okay. Bila kita dah berhubung, kita dah slow talk dengan mereka, mereka still juga tak nak datang bayar. Okay, yang ini adalah termaktub dalam apa yang saya bagi tahu ni, termaktub dalam Strata Management Act 757, 757. Jadi benda pertama yang kita kena lakukan adalah kita bagi mereka 3 notis. Kita bagi tempoh masa. First notice, then kita bagi 7 days, second notice, third notice. Alright? Lepas tu, mereka masih lagi tak respon, then kita bawa ke next stage, iaitu kita deactivatekan mereka punya access card. Access card ni diperlukan kalau mereka nak masuk ke dalam. Tapi kita tak boleh nak halang mereka masuk. Itu adalah salah di sisi undang-undang. So kita tak boleh nak halang mereka masuk. Apa yang mereka resident bila MO dah deactivate access card, setiap kali mereka keluar dan masuk, mereka kena register. Ini hassle lah untuk resident mereka, betul? Faham tak? So jadi lepas buat benda tu, kalau lagi masih mereka tak, katakan mereka tak datang bayar juga, next stage apa yang kita buat, kita publishkan nama mereka di semua common area, di notice board, dalam lift. So kita buat benda tu. That stage tu about mostly akan datang bayar, based on my experience lah. So yang sedikit percentage tu yang kronik kan, lepas stage ni mereka masih lagi tak lakukan, then kita bawa mereka pergi ke tribunal. Kita bawa pergi ke tribunal, kita buka form 21, kita bawa mereka pergi ke tribunal. Di sana presiden akan duduk dan kita akan sebagai property manager, kita akan bentangkan kita punya proof lah, yang mereka presiden ni tak bayar, kita dah ambil action. Lepas tu tribunal akan bagi satu verdict di mana pihak X kena bayar amount ini dalam X hari. Kalau masih tak bayar, then apa yang akan berlaku seterusnya, kita akan apply untuk INCA award. Verdict itu kita panggil sebagai award lah. Jadi kita apply untuk INCA award dan kita bawakan isu ni kepada COB. Jadi lepas tu akan ada proses penyitaan, lepas tu ada bankruptcy proses, Tapi setahu saya lah, dalam pengalaman saya 15 tahun ni, saya tak pernah lah buat penyitaan ke apa, tak pernah. Selalunya my PR skill, sebab saya kata sebagai seorang property manager is just not about execution. It's about public relation, how you talk, how you convince people, right? Itu semua penting. It's penting, yang tu perlu ada. Kita tak nak menyusahkan orang. Betul tak? Sebab we understand the struggle kita tengah go through sekarang. So jadi bila kita call, kita courtesy call mereka, pergi jumpa, so mereka akan bayar. They will start to pay. They will start to trust me. So jadi of course lah, penonton-penonton juga perlu faham situasi kami sebagai MO dan juga committee members. Kita punya main intention adalah untuk membantu owners, alright? So that's our main our own main role lah untuk berbuat ni. So jadi this is what we do lah on the chronic defaulter, as according to the law lah. Yeah. I see. So be a good property manager tu perlu juga ada good PR supaya kita tak perlu hadapi long journey yang sangat susah. Betul. Okay, but apa akan jadi kalau collection rate drop daripada level yang sepatutnya? The maintenance fee, the sinking fund semua tu, kalau collection rate tu drop below the supposed punya. Okay. Now, saya nak bagi tahu, kita sebagai orang Malaysia ni, kita bayar bukan saja orang Malaysia, everywhere lah in the world. Kita beli sesebuah investment ataupun sesebuah property untuk dua sebab. Satu adalah untuk kita tinggal, to make it as our home. Kedua is for investment. Kita beli and then kita fikir dalam masa 10 tahun ataupun 5 tahun kita jual balik, we make profit out of it. So now coming back to your question, apa akan terjadi
jika collection ni turun. Nombor satu, your value pun turun. Kenapa value akan turun? Sebab as I said just now, nothing is in world free. Betul tak? Bila collection kita turun, kita tak boleh nak buat proper maintenance. Kita tak boleh nak bayar vendors. Kita punya service providers. So bila all these things happen, dalam contohlah satu bangunan baru dibina. Maybe for the first 2 years kita boleh struggle, but masih baru lagi. But what happen when it goes to 3rd year, 4th year, 5th year and onwards? Kita perlu maintain bangunan tersebut. Bila kita tak maintain, this is the problem where kita tak boleh nak cost control. Preventive maintenance tak ada, macam saya bagi tahu tadi. So jadi bila saya sebagai seorang pembeli rumah, saya nak saya punya kawasan saya diselenggara, dijaga dengan rapi, sebab kalau contohlah saya punya visitor datang, takkan rumah saya nak macam usang. Betul tak? Dengan common area-nya teruk, lampu tak bekerja. So, and then also value speaks money. Monetary value. Kita juga nak ambil vendor-vendor yang ada quality. So kalau nak ada quality, there's a saying lah in English, if you pay peanut, you get monkey. Betul tak? So jadi kita pun nak juga service yang quality. Bila you nak service yang quality, you kena juga bayar quality. Betul tak? So kalau kita punya collection drop, kita punya tunggakan terlalu tinggi, these are the factors. So jadi apa akan berlaku? Nombor satu, kalau kita tinggal dekat sana, we are going to have a tough time. Kita tak boleh nak hidup dekat dalam kawasan yang tidak terurus. Sampah tak buang betul-betul. Sebab apa? Vendor bayar dalam market rate. Contohlah, market rate kita perlu bayar per worker dalam RM10. Tapi tengok dengan defaulter macam ni, kita boleh bayar RM5. RM5 tu RM5 lagi servis yang dapat. Betul tak? Mungkin tempat tersebut perlukan 10 cleaner. Tapi disebabkan oleh penurunan dari segi tunggakan ni, mungkin 4 orang saja. So can you see where dekat mana problem ni, it's going through. Mungkin sebab kebanyakan tempat yang I tengok, based on my experience lah, kebanyakan tenant. Owner beli. Contoh saya owner. Bihar is a tenant. Sebab saya tak tinggal kat sana. But I buy for my investment. Ada juga setengah owner yang bila kita pergi tanya, I'm not accusing. I'm just telling the problem. Saya just menyatakan apakah masalah yang kita hadapi. Kita bukan datang sini untuk I'm not pinpointing anybody. Again, I'm stressing here. Contoh, owner tinggal di rumah yang lain ataupun di tempat yang lain. Bagi pemahaman mereka, as long mereka collect rental, sudah. Tapi maintenance fee, mereka tak bayar. Jadi kalau mereka tak bayar maintenance fee untuk tempat tersebut, how are we going to maintain? Nanti in 10 years time, contoh you want to sell your property, you beli 300,000, at least you kena lah untung 3 to 4 times. So that's what we call investment. Tapi jual market value pula lagi rendah daripada value yang beli. Sebab apa? Tempat tidak terurus. Fire equipment tak ada betul-betul. Ada setengah kondo yang saya tengok, mereka tak maintain langsung fire equipment mereka. Just imagine kalau kondo tersebut terbakar, that's it. Insurance takkan bagi sen, 1 sen pun takkan bagi. Because you're not compliance according to the bomba regulation. So banyak benda skop-skop yang ada di mana kalau dari segi defaulter ni collection turun, these are the things. So jadi sekali lagi saya ingin menekankan pada semua penonton-penonton kita, please do your tanggungjawab lah. Kita sebagai owner ni bayar maintenance fee. Bayar maintenance fee on time, and then so that kita punya management office dengan kita punya MC ataupun JMB dapat menjalankan tugas mereka dengan dengan telus lah. Dengan telus. So this is my point for these questions. I see. So yes,
macam yang Mr. Nabil cakap, kita bukan nak tuduh siapa-siapa, tapi inilah realiti property management yang kita hadapi dekat Malaysia sekarang ni. And one more question, adakah raising fees ni memang satu-satunya the best solution, do you think? Okay. Dari pandangan saya, this is my opinion. My opinion is tidak. Sebab this is not only the solution. Sebab menaikkan yuran ni bukan sentiasa penyelesaian. It's not the solution. Dan kadang-kadang ia hanya untuk menutup simptom saja. It's not the actual problem. Bukan punca sebenar. Punca sebenarnya, yes, of course, I agree. Bila kenaikan yuran ni wajar, we have to see at the situation. Bila kita perlukan. Macam contoh, satu kondominium di mana dah lebih daripada 10 tahun tak naik maintenance fee. Adakah itu wajar? Tidak wajar. Sebab apa? 10 tahun yang dulu, mungkin kos operasi berbeza. Dan naik, dan meningkat. So sekarang pula naik, is a totally different story. 10 tahun punya bajet dengan bajet sekarang 2020, contohlah 2026, totally different. So kalau kita ambil daripada konteks ni, yes, wajar. Tetapi kalau kita tengok di mana setengah bangunan yang baru setahun 2 tahun, mereka nak naikkan yuran ni, itu bagi saya adalah tidak wajar. Tidak wajar. Sebab apa tidak wajar? Kemungkinan ada setengah isu yang mana mereka terlepas pandang. Terlepas pandang. Macam contoh, nombor satu. Coming back to the point number one, mungkin kutipan it's not very efficient. Kena tengok daripada angle sana pula. Mungkin kedua, contract vendors, tidak kompetitif according to the current rate. Mungkin untuk tempat tersebut hanya perlukan 5 security guard sebab tempat kecil. Tapi tengok ada 8 security. So jadi balance security tu is actually a wastage. Nampak tak? So kita boleh tengok daripada konteks tersebut pula. That perspective. Maybe boleh di mana kita boleh buat cost control. Di mana kita boleh buat cost cutting. Kita dah demand sana duit. Alright? So selagi dari tu, kita juga boleh buat ni untuk cost control. Ada setengah job yang mana kita boleh buat open tender. Apabila kita buat open tender, kita dapat tengok perbandingan harga. Kita boleh tengok apple to apple. Kontraktor ni bagi quotation, kontraktor B pun bagi quotation. Tapi ada berapa harga. Kadang-kadang harga dia is very different, Kalau kita tengok, kalau kita buat open tender, kontraktor A quote 5,000. Kontraktor B pula, 5,000 is very small amount lah. Contoh 100,000. Kontraktor B pula dia quote 150,000. So beza 50,000. Tapi that doesn't mean that we have to still go for kontraktor A. Kita kena tengok apakah servis. Kita tengok harga dulu. Lepas tu, then kita tengok Offer lah. offer dia. Apa offer dia? Company ni dah berapa lama? Is it really a experienced company? Everything has a value for it. So kita kena value accordingly lah. So that is one of the point. And yang terakhir sekali, macam saya bagi tahu, there is no preventive maintenance. Preventive maintenance kata macam pump tadi kan. Sebab bila you tak maintain betul-betul, preventive maintenance every 3 months kalau you buat, you punya preventive maintenance, pump tu every year tak perlulah tukar, ataupun every 2 years, 3 years tak perlu tukar. You boleh pakai pump tu for 10 years. But harga pump is expensive. So for you to change a pump is quite costly. So bila you buat preventive maintenance, dapatlah jimat di sana. So you jimat sana, jimat sini sikit, jimat sana. So mungkin that would be one of the reason. Kadang-kadang collection bagus, tapi kita still tak boleh nak sustain. Kenapa? Maybe these are the reasons, right? And then maybe the last but not least, financial management. Financial management must be very strong. Kita perlu, sebab tu kita punya accounts manager yang kita ada dengan kami, dengan kita ni, dia very particular. Every month
dia kena tengok accounts, P&L, profit and loss. Berapa untung, berapa rugi, berapa kita dah expend expense untuk bulan tersebut, dan kenapa bulan tersebut ada expenses yang tinggi. Kenapa expenses ni tinggi? So dia kena ada banyak soalan untuk kita dapatkan that particular answer. Kalau that harga yang kita spend tu is betul-betul logik, and then we just proceed. So financial management is very important untuk kita sustainkan sebuah keluarga ke, organisasi ke, business ke, everything is financial management. So betul juga. Nampaknya property management ni dia bukan je pasal operasi harian, tapi it's about financial sustainability. And macam yang Mr. Navi cakap tadi, kenaikan fees tu mesti ada bersebab. And kita pun tahu ekonomi sekarang ni ada ups and down. And semuanya perlu win-win situation. Kalau kita nak maintenance yang cantik, yang bagus, kita pun kena buat responsibility from our side. Okay? And yes, today it is. Thank you for tuning in JMB Jom Minum Bersama. And thank you again to our guests for sharing this valuable insight. Sampai kita jumpa lagi. Dan kalau korang nak tahu lebih lagi explanation tentang property management, jangan lupa untuk terus menonton kita di JMB.